ya la so mira vaya. Ah. Aya kuale mingoye. Ale a forma ulu ele mau se kuper mere ye. Ah. O fufo wa me ye. Fanga solo merke mi iya. Kamara. Iko ilu mar kamale ele ye. Ma ye sfa kanga kala piko yo pe ye de ka ele. Mele le fa kanga e fa mang ngoi. Ma fa ka mai fa kanga ka fa ngaka. Oh. Anda ama. Kama ye. Kaki abayale de ahí. Se la pasegue. Ah. Kama le ai. Mamau se me amaya. Oh. Ya. Ay, okay ya. Tahu. Tahu al me que wala de ar kamare. Ah. Ale fomu. Ah. Kamale asoli. Kau fa ngongola iki alo loku pe kau le kahar kamare hari. Ya ayu dia. Kero fe kau kamare kale I bangana. Kau ya kama fa ngai lo lai. Kai kaya le ai. Tanga solo merdea. Vai. Mai mamo meu pulo kau fanga ma. Umbala. Kau ile lejar kamar kakare. Uba. Yes. Yeah. Very. Teololo. Ngaya. Kabakamuka ye. Ya, vai ye. Leanga. Sen. Ya. Kamale. Kumaide. Mai picolea. Ula ya kamera. Ara, vai. Kapakeke vele. So 1, 2, 3, 4, 6. Lea le mea kongwa lea nga. O ngau ye, fai o furia. Yes. Kau sia ko kele sa fa kau. Ko kasier mele misi ile, fa kanga ya. Lea. Ako ke un alau Christmas dia. Au sia ia soy. O lei sa fa kau. Ngai fungeia. Au sia kau ia. O fungeia de. Ele hizo uso en eso con fin eu fui aí. Ei foi mo sai kala fu foi ele. Ge karia ge kala fu ke ni. Eu mo mien. Ah. E aí lá. Kama milionge aí eu mo kama milionge aí. Oh, so. Yeah. Fazer aí, olha. Longa no Facebook dengan au fa longo mai ele masalah lau ko kamare. Ya ko ngwa nga dengan usau ki so. Ia masalah ngwa ngai nua.
On day the child fit to the mouth child APC vai chế là phải phát cháu chui phát chẳng ngắt chăm là ấy. Mẹ cô mua ngà để ngâu sao? Ile ngắt trái phát cháu chui phát chẳng ngắt, trái phát cháu chui mà là. Mẹ là su mạch. Rồi cái bài cuối mang ngay sắc và phát cả cái gì? Mẹ phô à? Mẹ phô à? Anh mang về anh mang phát cả cái bao kia lúa quest. Lúa quest. Là sao vậy? Check. Phải sẽ off ya lệ cái phil. Đây là. Phải ngâu phát cái gì cảm ơn. Bài. Cảm ơn. Uso. Di la ova si ini fakai kai ini mo mier fakai kai le se kupi le mo mier fakai kai le se fakai kai ke ngal fakai we for the wallet le se mea ya kui dar kama nga fare kala pulai kai a o nga shiner kama nga manai marching fa ko kau fao e ke ngi rai kai de po ngi pa kangol kamera bye bye issue for me le Wala. Kali. Fasanga le lumar fa akala kiki. Fasanga le fa akala piko ikua. Vai fa akala piko ikua. Sorry. Mai. Alay se coupe vai mai sa. Oli. O fumo fa ngal ko ai ngale mai ko. La lebe a ulo fa ka ya oi. Me wo so mar ko ai mai ko fa kau. Le ai. Vai lei. Le ai da. Vai lei mai. Ya wa u de ka mai fa kau e so yo ku. Me a fo wa de u. Le ai. Wala. Ana kamari. Vai marca kai ngolo fura. Oi. Michael Jackson. Mine. Can you try la? Can I try this one? Vai ver fakakala. I try. Fakakala nga mayo ya Michael Jackson. Sorry. Makon ka mga. Pulo fakaka sud. Pulo dia. Vai mai. Vai mai kau pi kau de ka ko ngor pulo dia la mga ya. Kui. Vai. Pe kau fusi over la po aus. Over ai fala e ding yo por. Kau fai mai gi sibe ai bar. Kango. Se ngala ngawi mak sorry. Beautiful. Wala. I'm afraid your father's going to be very upset when he gets back. De ai. Ele mai e lo loko yo o fuya. Vai. Ngala fa wa o fuere fa ka wa. Ai. O fuga. Le. Soli. Ele mai e lo loko yo o fu soli. La fa wa o fuya oi. Olo ke sa we su ele o fu mai e lo loko. Vai va lei. O fu fa mai e ngalo mangao. O musu ai fa. O musu ke o mer pico le. Ai u. Ai me fa sala. New release. Oh. Ole leida sta le Supreme Court like a. Sai mingi oye. Mai. Ele lo pole o fu mai e lo loko soli. Vai marca ma oye. Ole. TikTok. Kamera le. TikTok. King Kong kama. Mai. King Kong. Kui va lei, deo fui masai. O fui masai ngadi se Cooper kanga. Vai va lei. Vai ai. Nasa balongon mongongiro. Peyang ka ele sa goya. Wala. Pasangan ngalin. Pasangan fa aka. Segi kilo lei. Ya se fiu wa o fusole fa o lei o se ke o le anga so. Ikilo luma. Wala. Maman, faisons nos papas, faisons la maman. Tout ce que j'adore. Yes, c'est là.
Steve West. Le hai le le. Charlie, Charlie. Le. Ai, Le hai. ole. Le wai lo ngai o le sai TikTok le ngai son. Tiu e pu e kwa kanga son. Le hai. Wa ye ko le e fasa ya lo fu nga so. O fu e fai masolo i ka koa. Ah. Ya ki ola le ka ria wo fu. Se vai le lo me ye fa ya wo. La ga mango i lo wa. Ah. Me re ka wa fu mo palang. Ah, this is the lowest. Come. Oh my God. Le kai. Ah. Le kai ni me vai. Look. Can I try this one? Do you have money? Do you have money? Yeah, I got it. Let me see. And this is the full money. Yeah. Hey. All of the apa. All of them. Cámara. Papchi ai. Papchi va bayar ko ginga. Mike. Que le kulu Le lo voy por de kamanga. Que le kulu voy de le MNW. MNW. Ya go sabe malo fura. Ministry of National Young. Le ai la. Yeah. Le wa ma ga ya voy. Wa ma ga ya voy lo fa ba iki ko lo iki Le lo ba. por kamale le mangli e lo ko le fia finge ri. Kama kong. Bye. Lo kangola ye. Bye mai. Kama welo. Yeah. Helmets. So le ba kwa kong kanga u bu so le ke wa. Ya ma ko ko ang le ang mai. So le feo lolo. Chai ele ngangwa le se kupi. Ya be sa wai kala fu ya ngal le ngang. Be va ko ang le ang. Dela ko fa ya kuti chou yo ingidisimo. Ai ya. Kango pulo dia. E ke lo ko yo enemies. Enemies ahead. Ai ka kare u fa dia. Kilo mai. Ahora vale. Hey. Don't rush. Kamalia. Kai le ulo enemy. Kilo. Ya. Wala. Wa. Vai lo que fongi es, o cámara chesta u. Bolo. Cabal leo. Dale. Enemies ahead. Eluma. Pauquilo. Calo. Kiki, Kevin, Muso, Sari Viva, Go, mismo, go. Come on. Que sao que vai me le la papchi se la se vai. Se vai lo snake soli. Vai. Tole, de ai. Ole hackal mere se patsari men. Tole, o ke pot. Vai, o magwof. Fa pe au sole la mbadia lo ko lo wofu. O magwof, Mike. Mai do funga la le manga ya lo fu ya oi. Mike. Mai o fuli sole kusamle uolo. Mai vusiwa, ale ko anga loku ko anga fusiwa. Eh. Kanga di usola waru. Ele fa madia inga lo ko yo wofu soli. Vai. Ale ise kupi. Ale sero mai. E kupe. Kanga usola walu. Kere manga yo. Kere manga se kas. Pe lua, pe koru e kasia. Kere manga o se kasia o fale o fosus. Kala, dua kala. Ele ya skala. Usu. Ele o furo que vai agora é picoio. Eroi. O musu ai ka fai lo kia o furo aso. Angai o furo. O furo nga makka ya fale o fugi. Silia male lua fe ka usanga ka luai. Le o fugi. E o mai le so. O le ai ku mau ale fo male makango fia le o fugi. Usu e ni foi ka ilo. Que fia fa kai. Pakula le fa kai. Be ya o fa kia o elis. O fugi nga makka fa le o. Le wai o mai fa pikko ai ku. Ai vai oi. Ele me fai ngai alu oi. Usu. Se alo falo ngai no o fule aso. E mo leu ka. E pe mapuku ku se avenga ma mafaso le fule. Vai oi usu. Ele me fai ngai ave le ofunga oi. O le ofunga. Kau er ka kai rungo le la aule.
E o mai le so o lo nga lue pe nga lue nga fai el ka ka yonga o fu nga ilunga lau. E ma whaila ngau mai whakasuka. E te mga oi. Si o whaka. Usu. Wara. E se alo whalongonga re o furia. Kango i. Pe yang o fai aku. E le o ma vahe le makango o fia nga ofu. Amole mole a. E fia se kau e mawhainga o whakau binga re o furia. O lea se kau e ke whingale i whakau re o furia. Uso. E ave fua maoi. E le whakau e se tau. E ave fua maoi o fu. So very much despised by the world, it still holds a wondrous attraction to me. But the Bible says that it was there that the dear Lamb of God left the glory that he had above to bear it on dark Calvary. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ave space via le tua le fiaf. Sia wa pat pati pa langona na malu le tua tono le fale. O lo tafele mana o le toto tono le fale le. There is power in the blood of Jesus. There is power in the cross of Jesus. Demons flee in the power of the blood of Jesus. So ave space moya le fiafi. Hallelujah. Taufi mai pelo lo tole mela te mai mo mai le fia fiole mai tau atu foi lunga o penga ta fai langi. Fai sto telo tato mai mo mai fa foi Australia mo New Zealand so Stafford la langi. Mai tau atu foi le po ma wa el fa tu muino tono le fale ina u fa tanga ina o ele atu e te su mai. O e sa vala uria fa to se uso posto fine o se tamama se dina. You have been specially invited tonight. Ele tato lunga le po nei o le po fa pitoa mo oe. E avela wala mo Yesu talia le fala tanga wa sina le saito wa le taimo selenga. Now is the time. This is your moment. This is your hour to give your life to Jesus Christ. Aisha wala talata le fio mayo le li. E matamata le tema le fia fine na olo le ofu mulimuli e te langona ile le atmosphere le fale le mamalu le atua le pole. Aisha
e matautia le mana o le sa tauro Yesu Keristo e o mai le aso nei e le mawai le mana o le sa tauro lea. It never lose its power. Bena fa mai fa matalanga tangata tamai e ui lava na aluma pau ana o ai maunga aisha I ola le tangata le la mai mo ele tamai ba mai la fiafi nei I le mana o le sa tauro lea. Benga lenga fa malitala Paulo mo mo ko no tsom ta mo fa po sumala valu o le mata o pu sa taulo o le valea tangata malaya o le mana o le tua tangata fatu tua tilo tangata le taulo sa taulo tilo tangata le taulo le maliwa Yesu tilo tangata le mea no la to vai le toto na masa mamalingi sa inunga le mawa kale mario o le mea valea ya ila tau o le mea no ya ila tau o le tangata le la ba watalia le fa tanga masuia Yesu lo walanga. It is the power of God in your own life. Ole mana le na suia yoe. Mena fa maltala tuspaia. Ole valea ye ole malaya. A ole mana. It is the power of God. To those who believe and trust in the name of Jesus. Mena le aki kilo. The cross may be old. Ako ngorau sila ole sa taulo ole mea wale au nga. Watu waida la au. The cross may be only lau matamata o le sa taulo wa tuai wa lua afe mo tupu tau sanga taluai ai la fa tia toe paua le o le mana o me te minei le sui ai tangata o ma langi e ke mu o sakangi e ke mu o ke mongi e ke mu o ali fai pule when we mention the name of Jesus. There is power. Ai lo me mo mo le tawa tia toe. The cross may be old. Ako ngai kuai le sa kaulo waleva nga maliu Yesu Keristo alau tata choe e o mali aso ngai o lo ye le mana. There is still power to set you free from the bondage of sin. E o mali aso ngai ako ngai kuai le sa kaulo lavai a e o mali aso ngai lo ye le mana sa kaulo lea e fa sa loto e mai wanga salauma o le ale nga sala nga ke polonga ai. O foi sa invite para Paul le so te fala longa mai mo le fiafi le wa matamata ya tema sa ba mbalo le tua le temi la vivia ile tua le wala ku le upo le tua the final touch o le upo le e suia yo change transform renew rededicate se lo olanga po la nga sala po la ngoi e ma foi le malo le ona fa ba ngalo la ngoi e mfanya le mana le toto le ona fa bangalo lo pepelo e mfanya le mana le toto le ona fa bangalo lo fo tangata polo fa walunga pole asa nga sala. There is power in the blood of Jesus to set you free. Pa mal fatala ga Yesu a tu sa loto le tali ona sa loto fa maoni ile. When the Son sets you free, you will be free indeed. Que sa loco que le sa loco nga wale loco se acelera sa e que le sa loco nga wale maskus pa yela sa e que le sa loco sa fo ke ofuina la sa e que le sa loco sa nga luenga ave mole kwa e que le sa loco sa wa bio le mole tua paula me que sa loco ai fa ma walalo fa ko ese sala ba yang sala talia le mano le sa tauro e fa ola nga yo. The cross may be old, but there is power in the cross to heal you. Atole tuai sa taulo le vai o tawati o le sala fia le ponei a e sau mai po se ngase so se tuai nga mai la se mai wale au ngai sto fite se fale mai o se mai fa mai to toi na oti a pai le malo le suafo Yesu le malo sa taulo le e te malo lo because there is power in the name of Jesus. Ke malo lo ai lo na tolu. The cross may be old. I don't know to sa taulo le vai, but to tawati choe there is the mana sa taulo lea e mafai ona fa sa lo toina e mai ngaluenga te moni. Demons are real. Satan is real. If God is real, Satan is real. If Jesus is real, the devil is real. E tele tu pulanga talavo yolo palaina ngaluenga te moni. Pe fa makamaka ngai fiafi. Ole melo le addiction. Por mo ngaluenga fa ke mongi e polonga janga ta Samoa makau ave kau su ele fo. Va ku le fo fa kau laiku, va ku le lo maku su ele milikusi, su ele fo fa pele, sa sa le vai vela, fa malia janga ta feoti. E lo le walanga ke sa loko ai. Ke le sa loto stangata, ke le sa loto fo stangata paia, e ke le sa loto se kalesia, o ngaluenga sa kangi e moi. Demons are real.
Paule o suafa ke ke mua sakangi ua ngao le suafa JESUS. Apa pela ngai ke lala me le fiafinga ke lo le ia ngai polonga o se kalabou. Mai ke polonga. Ke ingupia malo malato lo ingupia ke saloko ai o lo lele le maluanga lo malato ke lele le maluanga o lo inguingo le pulo waitu ke malato saloto ai o lo matamata ya tamatanga lo malato le fiafianga na lo loto o lo matamata ya ta Filipino fa pe o mai le fiafia ya oi ele amaya se mero lo langi le fiafia moni ya toi pa mal tala Yesu le finga le vai eli e te inu le vai la toi fia inu a ingu le vai o ke baku e ke le ko fia ingu o le fa va Someone had invited you tonight. I find I lost about myself if you think I go to Ele Omas. Tell o manatu fa tangata o ai lo tangata tele o la haru lamea. Me ai ala wali ia. O lo tangata ka wa lo lo tangata ata mai o ke haru lamea. Ale wa o ma fia finga ma la fa longo ma we matamata le ai. Ese almea ngai fa longo ese mele we matamata le pole nei ina wa paula ma malu le tu tolo le fa le. The presence of the Lord is right here in the house. O fele mai mai lungo penga tafai langi. Li potile mai matua pasia mal salau ngai atu lu salau tanga te mai mai online. Aku fa beatu ya toi le se senga me la te fa longo mai yo lo latu le mano le upu le atu ya toi lo fale bolo mota bolo lawa. Ta tolo lo tavale lumba lo fale wherever you are. The power of the cross of Jesus will hit you right there right now. Be muli. The cross may be old. Ako ngeva maaya tanga tole menol sa tolo watuai wa pala wa umala kaimol sa kalo twa joy. The power of the cross is still there to save your soul from hell. Olo ya le manol sa tolo na Paulo le awala la ve io mo wanga ya tu seoli. Fa longo le melta to mo ele uvala uria fa bito nga aleluya me la fakali maya ka ko ele kolu. Ele se no fa ngai fa karikari makakalo tangata ya velo wola i lo soli lo la fa ba le ai a e oki ka ya pe ke oki ngai ua uma me ale kua o le ngai ma le fa masidonga le tua ya te oi ele se filinga tua le tunga mau tua le hotel te filis tangata ua uma sai mi ola manava a e mau le manava ma le ola le tua fili le taimi na pe o le por ngai wa suma yai pa wa ngai ke mi ke fili ai. Yo me lo le bala wala tua wa ave me ale kua ya e loa e lua taununga maliu le mau oa alu seoli maliu la salo fata o apelabo le atole manuia na ole lua me ala fatali by mo Samoa. There are only 2 destinations. E ke le pule ai pule ile kua ala filifilinga me ngalenga ka wer ke me ngai fa bol mole e lo le loku e lo le ngalue mo le kua e lo le fai me mo le kua le ai. You can work for God, serve God, and ole awala ke sao ole fa vau, ole awala ke sao ai fa mawalalo, salamo, talia Yesu na baliu lunga le sa taulo, e fa ola ina ilo wanga. Simple awala. Fa fa baunia, pangota to lua le loku. There are 2/5 on the cross. Kama kau balanga vale, fa male kama pangokale ku nga vale. Le lie. Afa yo la le tua fa ola maua fia poko fa mawalunga fia sili fia matamomua o kawaku ya ke oi o pangota to lua sai lungo sa taulo o tangata fa ngai ko lua ye fe ola lo langi ya ko. The 2 kind of people living on the surface of the universe le represent the pangota o le pangota fa mawalunga ma le pangota fa mawalalo o le pangota fia poto ma le pangota fa mawalalo i lumo le tua o le pangota te ena le tua ma le pangota manao ya mawole ola mai le tua. Hallelujah tangata ye feola pangota ngai lunga i vali mai pangota le ala mai le pongi o le pangota fa mawalalo fa mai pangota le tuta matau e tele matau we wa tonu tasala. What justify? We are justified. Our sins have been justified. What tonu me what amaya lunga asia faomea amioleanga angasala. Lelo loku lo langa koa. Fa mole walanga so sangata lunga sakalo. That's the worst sinner. Deserve the punishment. Lelo loku lo langa koa lengi me lenga fai mole koa. Fa mole fa longo la tala Yesu. Ele fai mai Yesu. To tatala tu pangotale sei lotu bai.
He never say that. Ele se kala Yesu, ko eba ko pangotala se fai menyang kaulanga, maloku mai, masui malanga mio ila loyo. Le ai, kamali tala Yesu inga wakau kingo pangokala, le aliye, wakongu le masala ma uo tangata ngasala. We are sinners. Aya fio lo malo mana tua ma ya ufa mulmul. Amali fetala inga Yesu lungo le sa taulo right there in the public. In the public. Ole asoneia ele o kai ao. Ele o ngafi o ngei. E o mai le vala au le kua makola mangava. O nei ta te fa atasi ma oe ile paradise le ata le ola fa vau. O mai o nge fiafi. O le nga suba le fiafi nga vala auria fa toe. I lo utali tonunga tu sa malenga yo le tu le temin le la langi fa longo le matu pulanga talavo. Walu la baya so mabaya me baya so ngeo fa kingo apo kala me fa pea. Kong foi mu mafia nga ngola ko la unga sale mol po kala me sa fa ila solua. Ele o fil fale. Ku me la wala ko kelo tangata. Ar ke mi nga avele vala au me kalia le fa lo tanga. Ke vale sangi sangi ka fe kuleng mai. Po kala me foi lava yaso. Mata to po kala me u fai masina taitas. Le foi la meni so maftanga ona fa tino po kala fa bengelia. Le la fa te oe wa o le kaimi. Wa kale kaimi le akua. Wa le kaimi avela wala mo Yesu. Wa singa le sai ko wa le kaimi le selenga. Wa mai o le ngefia. Ke manga o mia le fa o kanga le ri ponge. Now imagine. Wa nga e ku sami le loko. Nga ya le va ai o sami le o nga kongu le mu le mo nga sau ai ko ma makangi nga ya ki oe. There's a cyclone in the middle of the sea. Nga o ela yai. La la bala au. Le ie o ke fiola. Now imagine o sau se va ya ke oe. Kong ya ku se mai ya ke oe ke milinga. O fisili. E ke pu ele mai. Pe fa alu pele mai. Fa makaro le bala au nga Yesu ya ke ole ponge. Aku waku matong ya ku le bala au le ponge, bala au alofa. It's an altar call of love. Aisha, e lofa Yesu ya oe. A kong ya kule maya ole fa tanga le ponei, ole e mau le maya pe fa kafe le maya. Ole fa mesia lo wango fa aulo pe ke puea le ponge lo wango e ke le koe maua. Wa fa longo le ponei. O ula nga ya oe se ngose e kalesia. No way. Did I mention the name of our church? Did I preach our doctrines of our church? No. It is the Bible itself. Le mango sa kaulo le. Nga faola inga le ko kelo kalavou ye I fa pela ele mfa yele ko nga faola oe a fa nga fa yele ko le olang ai maluanga lo olang ai pia pulo oiku pexing vale, you just name it. Okay man ko le fa iba tolu inga le fa imbenga la unga le upole ko le fa ngo ke mo mo limau fa fia ko kule lu mara suwe mo fa ko ese le lima avelo wola mo Yesu a fa nga fa yele ko ya kia la me la le fa yele tu ya oe olo wa fia fili nei ave se pati mo ia le ia fia let's all stand kato tula i male fa alo au ala wana ipisa ya utafa fa mole focus awana eta no tangata no utafa awa focus mo ini le fonga fa mole ole mai mo mai lunga penga tafai langi ai mata la langi atoa le tabilinga o meltemine la langi atoa wa mata na sa ili tangata ile atua ba yo i Mosalemi ai ba bele news lo yai ba bele o Iran ka Mosalemi Iran ka ngaka o middle east le ka kongu ya Yesu wa maka mafeka ngisi ka ngaka ya Yesu asia wo o le kai ai a o tangata nu ese pa longo le mai there comes a time e ka punge ele ko le fa to ai nu ese ma Samoa ai koe fo ia le koe lo nuo Israel. O le fasili, fa amaka lo lo wabangoa ngale ponge. Nga la toi se uso posto a fine invite oe, sister, e kia wangoa ka ole mako mafitanga ke fa longolong. Brother, e kia wangoa sau ka ho, ang ka ho ke makamaka ma e mawaai. Leo e sau le pone wa e makamaka wa e kilo, fa pe malau kala, o ukongu wa le sau ele upo le tua. This is me. And the word of God spell wa la kwa spela ile tu wala olanga mo manatu le pole o le pola o filifilinga fa mata le oi a tongi ya tu le mai ale tu le pole ya la le fa tanga te pu ea
Peke whamamulua le mai ale atua. It's a lifeline. It's for your soul. Whalongo le mai. Ele mana ole atua te alu I se oli. Ole mana ongo le te Apollo, se oli. Ole mana ongo le atua. Ola e whaavau. Mo ini o whonga. Every eye closed. And whaina mo ini uma whonga whaman mo le tonu le whale nei. Au yere mamalu o le atua. Peo no whai ato le po whiwhilinga. E le tūru tangata nei au tawha mo le teimi te oti ai. E o I lau tamai le tūru lau tamai le teimi te oti ai. O la whai au nai te lotu ai e o whai a mātou I lotu I nei e le tūru le au na le tua mo I mātou le teimi oti ai. O le tala tu spaia tātou te lau tu tai toa tas. One by one. And the question is, are you ready? Are you sure what already pe ake wa kore manga vale tu na pe fio mo Yesu ngange ke mo ki ngoi ke mo le ola fa ba. Bele le fia mo ini o fonga o se vala au fa petoa. A fa pe o le tala mo le uso por to fine o le tamama le tina. Wa fa longo le upo le atua le ne fia wa mata le mata uti o le mana o le sa talo Yesu Kristo wa e fili. Now you make a wonderful choice. A decision of your life. It's a lia le whaalatanga. A whaiolo mana onga na wa e whaai le pōnei wa e mata wa e whaalongo. Wa ho oi lo taimi. This is your golden opportunity. A whaiolo mana onga na te mana e talia Yesu Kristo. E whai maari ima whaole lo olanga. A o maua lewa noa. Na lau whai tawina upe tasi lua tolu. Si ilunga lo lima tamatau tu ulalo. Vavea. Get ready right now. Wha maoni lo lotu. Awa te polo iau tua oi. E maliu fo le tangata na tu o tafa. E oki fo le whai launga le kuku aku. If that is your choice, or feeling on that porne, la fetawina upetasi ruatolu, si itelo lima la fafonga mama sila le atua le fiafine, in lau feeling of fire loto. Get ready right now. Every eye close. Sauni. Tas. Lua. Tolu. Up. Lalo. Ave space via le atua le fiaf. Alongo mai fa mole. Me mole le lavatu. This is very bold. Ola filinga le ona wasi ilo lima le fa fonga mai le tua. So e pau ala lo filinga. Fa mele fetala inga Yesu. A e mai tau tau au lumo tangata. O te mafo e tau tau au lumo le tua fa tasi mangelu. A fa e te tau tau pai. If you publicly confess me before men. Fa mele fetala inga Yesu. O hau foi. O te tau tau au lumo le tua fa tasi mangelu. O e no ngale pone o se po fia. Ole poe paki angelu ya ke oe le wai fili mo Yesu le fiafi. Amele toi ave se pati mo le tata wali I faola. Thank you Jesus. Na falongo mai la. Fai mai upol pesa la suina le au. Saula ia ya Yesu. Tato uma na si ilima a mata to iluma ia tau tua. Fena na si mai lo a la fa fonga mai le tua. Su e maso va no iluma I. Awa te toi ma, awa te fefe. This is our family. This is your home. We love you so much. La usuina le au pese su mai loa. Sa ilima so va no iluma nei. Tato leadership move us and fall to tele fa mole. Su mai, come now. Sa loa o se malo fa logia. Sa ilima so va no iluma I. Afai te matamuli, fai tangata na luo mai. Sister, brother, fai na tao iluma I o lo te fia tu le ba au. Come. Awa toi fatamala. Wa le taimi. Wa le taimi o tatou talabo. Thank you Jesus. Come. Sumai. Sila le tu lo loto le po. Olo wa fia le. Keep on coming young people. Awa te mai tangata le ba Yesu ya lu kon sa taulo. Pero na mai bon le fia. There is power in the cross. Thank you, Jesus. Hallelujah. Moinio fonga. Tulo loto. Saulaia. Oh, Saulaia. Oina mai mo mai lungo pena ta fai lagi. Tulo loto ile tu le bela ta mai mo mai. Wherever you are watching right now, in New Zealand, Australia, USA, American Samoa, wherever you are watching. Hallelujah. Let's connect yourself to Jesus. You can feel, you can sense in the atmosphere. Amen.
pole nei. O lo afiafi. O lo po wa talia yo ele tua. Sumai. Sumai. One more time. Saulaia. It is harvest time. Oh, le tai bel senselenga e fili mo Yesu. It is now or never. Right now. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Ame tai nei po. Tai mo nei talabo. O nei matua o mai. E fama wala lo batalia oi. Le rio leona. Ia bea o ia. Ma se wo ia. Suma. Moi no fonga mena tua. E ma jawa to nisi fo to malingi alo mata. Ole apa wala le mele mama mal tangata. A malingi lo mata tangata na ole tua mala mala ole mena tupu tono lo loto wa e langona ina le upu ole tua. Wa e langona ina ma wa manatu o lo wa tai mile nei wala faina i ole tua. Ole tua na tele mana tua wa sala pe fa to esene. Ole tua na te fasa loto mena te polonga. Ona le lofa ya te oilo na tali mo na fine melea tato uma wa tulu wala ole pone fa longo le mai fa tai tai male talo le fa ole tanga wa e fili ai. It is your decision. O te fa pe atu foi wa e fa se fili nga poto le pole nei wa le sa wa yo no se ngo se lotu bo se ngo sta po inga bo se ngo sta ngata pa ia a wa e fili na wa e fa longo fa mele fa tala inga le roma spulu fa i iba. Ole loto e tali tonu wa o mai la me tonu male mutu e tautino ai e o mai ele faola tanga ya te oi mele amo ini o fonga tato o so uma lai tua fa mo le tato talvo mo tato li si mas for nai matua fa na falo lo me to au lu manei fa ya sto tele nai talvo ya tul vala okay connect mai lo loto fa mole te lo me tautia o me e fa ele tu le pone. The harvest is ready. The harvest is ready. Fata tai mal talo le tu ilo loto. Fa si lungo lima. Si ila lungo lima we ke maso salo. Si ila lungo. Fata tai mal talo le. Leo tele tu ilo loto so mal tato vai pese. Le atua lo tama. Wa o saule nei po. Wa o fa longo ila upu. Wa esi la fia lo olanga. O te tautino le pole nei. O a o le tangata ngasala. O hau la tangata sala. E matangalo o langa. E lei mea o te whaia. Pei tai le atua. Wa au saure nei po. Lea wa au whalongo. Lea wa au waai. O le pole nei. Whamangaloa. Anga sala umana o whaia. Le atua. I le toto Yesu. Ia whamama. Ia whamangalo ia tea. Le tangata ngasala. Tatala atu lo loto. Ua au talitonu. Ua au whātua tua. A fia mai o Yesu. E a vea o e mali. Ma whaola. I lo uolanga. O le pole nei. Ua au fola. Ua au whaola ina. Ua au talia le whaola tanga. Vi ia lo suafa. Vi ia o Yesu. Ave lo se pati e vi ia o ia le fiafi. Si te lunga wa ama pati. Si te lunga wa ama pati. Lift up your hands and give a hand for Jesus. Awete ba. Si te lunga. Jesus. Thank you so much. Hallelujah. Le atua. Famanuia I talava uma na lato fili mo nei po. Malatu le fiafi ua matua tete mu ua masa tani le pone aisha ua fili tangata ave o lato ola mo Yesu kemiso. Ia vi ia lo suafa. Famanuia I talava uma
Whamanuia i nei mātua wa talia le whaoletanga le nei pō. Whamanuia i kalesia uma tāpua i la tau ia te oe. Whamanuia i uso ma tau whawhine. Oe ma mau ma la talata mea ngai mai ai. Oe whawara peona whaiale te talo. I lunga o penga ta whailangi le atua mai mō mai nei pō. Whamanuia le atua i so se atunu mai mō mai e o tangata. Ai mai so Samoa. I so se tawhara laulangi. Bless them, Lord. I pray that you will cover your people tonight with the power of your blood, Jesus. Mato walau le le fiafi, Satani ele sau feau, Satani we feina, Satani u ele au ngale pole lei, mato tautino, ile manu malo ya yo Yesu Cristo, toi ave sau pace via yo ia. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Ia vi ia o ele tua. Hallelujah. Talo lunga limo tangata wa talia fa tanga ta tau mai tulu malau si te lunga le ken mare mai mo tangata mai fa si te lunga lo wao avelo se pace vi ia le tua le fia awala bangi e masa salo lo meleng fa ngai. That's the most important decision of your life.